Muraho neza, mumeze mute? Tumeze neza twebwe turashima Imana, mwaramutse mwiriwe bitewe n'aho uri amasaha wawe urebera ikiganiro. Ndizera ko mumeze neza, twebwe tumeze neza turashima Imana, hano kuri channel yanyu, kuri channel ya Mama Ariel, kuri channel yanyu mukunda, kuri channel mukomeje kutwereka urukundo rwinshi. Mumeze gute? Amahoro Nyagasani abane namwe, wewe uri mu bihe byiza, shima Imana, nawe uri mu bihe wumva utameze neza, hari Imana ihindura ibihe, hari Imana yongera gutanga ibihe byiza. Uyu munsi wa none twagarukanye n'umutumirwa wacu, aho twabasezeranyije ko tuzatugera tubazanira abatumirwa, murimo kugenda mubibona. Abantu murimo kunyereka urukundo mu makomenti mwishimira abashitsi cyane, Imana mwijuru ibahe umugisha. Uyu munsi twaje n'undi mutumirwa wacu muri buze gukunda cyane cyane. Reka tumwakire, mumfashe kumwakira cyane munyereka imitima kwa kundi mujya mubinyereka muri comment. Muraho neza? Yego, muraho neza. Mumeze mute? Turaho, turakomeye, turamahoro kabisa. Mumeze neza hano mu Muhana? Muhana turaho. Ndabona uyu munsi twabonye kavura kandi muzukura amezi karakura turi mu kwezi kwa gatanu. Iki gihe hano iwacu Nairobi hakunze kuba deja kira twije muri season y'imbeho, ariko none turabona kavura kaguye, ariko ndatekereza ko kakadusezeraho tugiye kuja mu cyagiye cy'imbeho, ariko muri usanga abantu bose ni bazima n'amahoro. Dore ko avuga ngo imvura no umugisha. Yego, imvura no umugisha rwose. Imvura no umugisha koko. No umugisha. Habe ni muri Bibiliya, iyo bavuga imvura yabisobanura umugisha. Anjura imigisha. Yego. Turakwakiriye hano kuri channel yacu ya Mama Ariel. Turagira ngo wibwire abantu uri kumwe ninde turi kumwe aka kanya. Yego, murakoze cyane. Banita Nkunda. Bisimba Espoir. Ndo mushumba. Nkorera mu itorero rya Mahanayimu. Paroisse Rehoboti. Barizwa ha muri Kayole. Yego. Utubwiye ko ukorera muri Mahanayimu, Paroisse Rehoboti. Ikorera hano muri Kayole. Yego. Murakoze cyane pastor. Turishimye. Umunsi uyu niyo mutumirwa wa mbere tugize pastor kuri iyi channel yacu. Turishimye cyane. Yego. Twatubonye mu pastor watugendereye. Yego. Ni karibu wisange hano, uratuganiriza byinshi byiza nk'abashumba, dore ko mufite ibintu byinshi byo kuduhugura nk'intama zanyu. Yego. Rero kanya kanone tugiye kwinjira mu kiganiro nyaco. Iyi channel yacu twaje ari channel y'ibiganiro, channel yo guhumuriza abantu, channel yo gusubizamo abantu ibyiringiro, bantu bari mu bihe bumva ubuzima bubakomereye, ni channel yo gushima Imana, aho dusubiza amaso inyuma tukibuka ibyo Imana yadukoreye, twongera tugashima Imana. Kano kanya kanone mbere ko dutangira ikiganiro, reka tubahe dusenge, ubanze dusengere. Yego, reka dusenge, twubahe Imana dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana udukunda, turagushima ku mwanya mwiza nk'uyu duhaye, umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe cyangwa ubuhamya ufasha imitima ya benshi. Rero ndabizi kuko ikiganiro tugiye gukora kibasha kubihumure kuri benshi, kandi muzukuri kiragera henshi. Ni nako Yesu asezeranyije abigishwa arababwira ngo muhere Yerusalemu, muje Yudeya ni Samariya, ndetse kugeza ku mpera z'isi. Ndabizi ko ikiganiro kizafasha abantu benshi batuye imihingo y'isi. Asandi kubikoze kandi kwabuzubishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane, Imana yo guha umugisha. Reka tuganire, turashaka kuganire kano kanya kanone ku ntego wenda ivuga ngo ku buhamya. Yego. Umushumba ugiye kutuganiriza ku kintu cyitwa ubuhamya. Ese umuntu ushima ufite ubuhamya ni umuntu bumeze ute? Murakoze cyane. Umuntu ushima n'ufite icyo Imana iba yaramukoreye. Hari aho Imana iba yaramuvanije mu ntambwe imwe ikamugeza ahandi. Kugira ngo umuntu ashime ni ibitangaza Imana iba yaramukoreye. Kandi kimwe mu byo Imana yaturemeye ni ukubiha icubahiro. Iyo dushima mu yandi magambo tuba tuzamura Imana yacu. Kurya iyo ubona umuntu Imana imukoreye ikintu akagiceceka, ntabashe kucamamaza, burya ntabazirikana. Ariko habe na Yesu ubwiwe yagaza akiza abantu, ari hamwe yigize akiza abantu ababembe bagera ku 9, ariko hagaruka umwe gushima. Abamubwira ngo ngenda yibereka abatambyi, umwe gusa wenyine. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko uwo wagiye kwereka abatambyi ni yari umunyamahanga, ariko abandi bose 8, abandi bose bataje batiyerekanye bara abayuda. Ariko umunyamahanga niwe asuye kuja kwiyereka abatambyi ko anashima
rero ugira ngo umuntu ashime nuko abazirikana habe na Yesu abigishwa baciye muri byinshi bahuye n'intambara zitandukanye mwibuke ariko kugira ngo imirimo yabo yamamazwe nuko babivugaga bimwe bagaza bikora na Yesu mu ibanga ariko bakongera bakabivuga bigashirwa mu nyandiko. Habera ubutumwa bwa Yohana buravuga ngo ibi ngibi bikeya bitugaragarira muri Bibiliya ni bike cyane undi iyo buja kwandikwa byose imirimo Yesu yakoreye ku isi undi byari kubona ibitabo bikwirwamo no kuvuga ngo bitubona byanditswe muri Bibiliya n'ubuhamya bw'abantu batandukanye. Rero Bibiliya yose n'ubuhamya bw'abantu hari bimwe by'amateka hakaba n'ibindi Yesu yagiye akorera abantu bakiza indwara azura abapfuye hanyuma bikandikwa kugira ngo bifashwe abera. Yego none se ko hari abantu tujya gushima Imana tugashaka ngo dushime Imana ariko wenda Imana akoze ikintu gikomeye cyane no gushima Imana mu ishimwe ryo rimeze gute muri make? Ubundi gushima hari abantu benshi bashima bavuga ngo ndashima Imana ko nakize impanuka cyangwa ndashima Imana kubera yuko nakize indwara runaka. Ubundi gushima n'igihe ubayeho uri muzima ndetse utarwaye uri amahoro niyo ukwiriye gushima. Wabonye icyo urya ntiwarwaye ufite imbaraga urahumeka uravuga ngo ndashima Imana kuko ngira amahoro umwaka wose ushize ntararwaye. Ariko tukeza turinda ngo duhure na situation runaka tubone gushima kubera cya gikorwa. Ariko gushima Imana tubishima mu buryo bwose. Tushima cya gihe tunezerewe cya gihe Imana yagize ibyo dukorera naho ko amashima agomba ashingiye mu bihe byose bitandukanye. Muri iki gihe abantu hari aho abantu turimo kugera wajya gushima wahatanga ubuhamya ugasanga abantu baravuga ngo ni nko kwita hanze no guta ubuzima bwawe hanze. Muri ico gihe biba bimeze gute? Bitandukanira hehe guta ubuzima bwawe hanze n'igihe uha ushima uvuga Imana ibyo yagukoreye deja ubavuga wivugaho deja agaragaza icyo Imana yagukoreye mu gihe abandi babigaragaze ko mbese ni nko kwivamo. Abantu bitandukanira hehe? Ivyo ngivyo bisanzweho habe na Yesu biwe abo bavukanaga mu nda indimwe barabimubwiye. Urabona Yesu bagiye bamwita amazina atandukanye kandi ari umwana w'Imana. Hari aho bageze bakamwita muri Beelzebul umukuru w'abadayimoni. Hari naho bageze bamubwira ngo genda uje kwiyerekana ibitangaza genda uje kwiyerekana zamubwira Yerusalemu uje kwiyereka abantu ukora ibitangaza ariko akabangira. No kuvuga gushima ni ikintu gituruka mu bwina bw'umutima si ikintu hatirwa n'abandi ni ikintu kikuvamo wenyine. Rero ikintu cyakuvuyemo ntawe uzikizitsa ntawe ugikuraho. Iyo wumva byajemo tureba amaso y'abantu kuko iyo urebye amaso y'abantu wananiwe. Rero iyo dushima amashimwe ni ikintu kirema mu mutima kikaba umusozi ukumva wakivuga kugira ngo gifashe abandi nawe ubwawe kigufashe. Rero gushima ni igikorwa cyo kuramya Imana, igikorwa cyo guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana ntawagucecekesha ntishoboka. Yego nose pastor ushingiye ku bantu ndabizi muhura n'abantu benshi abakristo ntama zanyu muganira abantu twese tugira ubuhamya. Hari umuntu udafite ubuhamya cyangwa hari abo bigenewe? Burya ubuhamya ku muntu wamenye Imana ikibazo cyinshi duhurira mu rusengero turi benshi. Burya hari benshi baba mu rusengero ariko batarahamagawe batarakijijwe. Kugira ngo ubeho umuntu abeho arabanza akavuka kubaho mu busanzwe ubuzima. Urabizi ubuzima busanzwe kugira ngo umuntu abeho aravuka yamara kuvuka akabona gukura. Burya umukirisitu ikintu cya mbere abaho akavuka. Kuvuka ni ugukizwa no kwakira umwami Yesu niko kuvuka niko kubaho. Rero iyo wabayeho habaho etape yo gukura. Iyo ukura ni ukuvuga ubugari bw'Imana ni ukuvuga ibyo Imana igenda ukora. Iyo wabaye mu rugo burya wakubaza akakubaza nk'amakuru y'urugo rw'iwanyu akubaza iso urinde iso ni mwene nde avuka hehe ni ubuhe bwoko ese mu muvukana yigariye shuri ese yakoze iyihe mirimo. Kuvuga amakuru yo mu rugo iwanyu ntiwayasobwa wayavuga neza uko yakabaye. Rero kuvuga amakuru y'ubuhamya ni ukuvuga amakuru ya data y'umwanyu y'umuryango uvukamo wa gikirisitu. Iyo yavuga ntatera ipfunwe kandi mu z'ukuri bajya babivuga barya baba barabayeho baravutse barakijijwe hanyuma bagakura bakagira ubwo buzima bakabuvuga bakabusangiza n'abandi. Kandi ikindi cyiza kurya aho waboneye ibintu byiza tubigira ubwiru. Bushize twigize kuganira n'umuhungu umwe utuye muri Amerika ambwira ikintu gikomeye. Arambwira ngo uzuko muri Amerika hari igihe wizirwa ukabona ko urageza ku bintu n'ibindi ariko kubera ko ubaye hawe wenyine utabisangije abandi
niba ubonye ikintu, niba uguze imodoka nziza, niba uguze urukweto, niba uguze agakoti keza, washaka burya umuntu iyo waguze umwenda mwiza kugira ngo umenye ko ari mwiza nuko umuntu akubwira ngo wambaye neza ngo ari kubera kwiherera ntamenye ko afite byiza akava ngo byakabaye byiza ko muri societe bakambwira ubwiza bw'ibintu ngeraho. Rero barya batavuga ubuhamya hari aho baba bataragera, hari urwego baba bataragera, ariko bamaze gukura havuga ubuhamya. Kandi kuvuga ubuhamya ni intambwe imwe yivuga butumwa, kuko baranavuga ngo batubwiga ibintu za mission, ibintu zivuga butumwa. Iyo uje kubwiriza umuntu hanze umubwira haba ikintu bita ngo kubwiriza, hakaba n'ikintu bavuga ngo ivuga butumwa. Bitandukanye kubwiriza ni ukubwira abantu urukundo rw'Imana, ukababwira ubuhamya bwawe, ukavuga ngo uje mubona uyu nguyu nari uyu n'uyu nari mubi kuri uru rwego, ariko Imana yarangaruye, ubu ndi umwana mu rugo, kandi wabikoze ni Yesu Kristo. Ubu niwe witanze ugakoresha ijambo ry'urukundo ku rugero nka Yohana 3:16 uriye jambo tuzi twese twavuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane zatubitaga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ukabwira amagambo y'urukundo rw'Imana nkayo ngayo, ukabwira ngo urwo rukundo mbabwira naje rwangizeho, nari umusambanyi, nari umwarumogi, naratukanaga, sinari mwiza, ariko kubera kwakira urwo rukundo rw'Imana ubu naraje nguwe neza. Ibyo bintu nabivuyemo, kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo abari muri Kristo Yesu abari cyari migisha. No kuvuga ngo iyo twamaze kuza biga byakere tuba twabivuyemo, uko ari kubwiriza kubabwira urukundo rw'Imana. Naho kwigisha habe na Yesu bwiwe, wibuke ko bari abigishwa biwe 12 bavuga ko ba 10 abigishwa 10 bari abanyegereranya, abantu b'abaturage batunzwe no kuroba cyane, bari batubize n'inyanja. Ababiri gusa bonyine nibo bari barize, uwo bita ngo ni Matayo yari yarize cyane, yarize ibintu bijanye na contabilité, na Yuda uriya Yuda yari atuye Yerusalemu, Matayo yari atuye ahantu bita muri Kapernaum ni Yerusalemu na birometero 11. Ni ukuvuga ngo abantu bombi gusa mu yigishwa 12 nibo bari barize, ariko abandi bose baranga cyaro. Ariko kubera ko babanye na Yesu imyaka 3 n'igice, yaricaye arabatereninga, arabigisha, abigisha ijambo ry'Imana, abigisha iby'amategeko ya Mose, arabigisha neza, babigishwa beza. Wibuke abana ba Mose, umuka w'Imana mana kumanuka wa Mose wa Pentecoste, baratangaye rwose. Abantu ko tubazi arabanyagereraya, abantu bo mu cyaro, ariko ko tubona bafite ubutwari, ko tubona bafite ubwenge, ariko ngo baje gusubizanya bibuka ko babanye na Yesu igihe kitari kigufi. Rero mu by'ukuri kwigisha ni umuntu wamaze gukizwa akaza mu rusengero. Ubundi mu rusengero twakagombye kubwiriza ni hanze, bavuga urukundo rw'Imana. None mu rusengero ndimo dukorera na amasemina no kwigisha, ndetse bagashiramo amataburo, hagaba igihe cyo kubaza ibibazo, none ukaza wigisha. Hari ibintu byinshi biri muri iki gihe abantu barigisha ngiyo bababwiriza, ugasanga hagwiremo indirimbo, ko baratangaza hari nka 30, ko baravuga umuntu yavuga ahavuga ijambo asesengura akavuga ngo ndamavuta. Oro kwigisha no kwicara ukavuga utuje, ukavuga ingingo ku yindi, wagaranga guhagarika bakakubaza bagatera urutoki bakakubaza ugasobanura taguciye mu ijambo. Yego, tumenyere ko mu makanisa yacu nta kwigisha kubamo. Ubu ngubu wenda ubaye wigisha ukabona umukristo wawe azamuye ukuboko akakubaza wenda ku kintuza, ibyo bintu biba byemewe cyane, ariko biterwa n'umushumba n'ubundi. None ko ntabyo dukunda kubona si cyane. Ubundi Yesu igihe kibe cyose cy'imyaka 3 yarigishaga, ntabwo yigiza abwiriza. Yafashe igihe cyo kwigisha abigishwa biwe, cyo bituma babaye n'abagabo bakomeye, ubutumwa bukwira ku isi, bari baramenye. Urenga abantu batukomoka Galilaya batari barize, ariko bari abagabo ba Petero. Urabona ibintu byinshi bagiye bakora, imirimo bagiye bakora, bari barize. Kandi burya amadini menshi arigisha, turuzi nk'abadive, n'abadive bagira amaseanse yo kwigisha cyane. Uretse n'abandi benshi abanyamadini benshi bafata igihe cyo kwigisha, kandi usanga abana babo barize. Fata nk'abana b'Abayisilamu, abana b'Abayisilamu mu makonji usanga baremeye ahantu bicara bakabigisha, ugasanga bazi ibyo bakora. Ariko twebwe igihe kirekire usanga turi mu gisimba, kandi igisimba nije gwikunda wa mbere. Ariko nanone twakagombye kugira igisimba kijanye n'ijambo ry'Imana, kandi tukiga. Usanga umwana wacu mutoya akiga akamenya, agatahura.
ugasanga baramwiye cyane. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwa Isiraheli hari ikintu bagiraga, bafataga umwana iyo yavukaga kugeza ku myaka 5 hari ibyo nyina yamwigishaga, yamutozaga ibintu byinshi, yamutozaga gukunda igihugu cyabo, ubwoko bwabo. Ni nyina w'imwigishaga mu myaka 5 ni nyina w'imwigishaga. Iyo nyuma y'imyaka 5 hari ibibazo bamubazaga atabisubiza, nyina atabishobora, bakamwicisha amabuye agapfa. Ngo ndabashe gutora bya bindi bicaga umwana cyangwa bacaga nyina ngo ndabashe kumutoza gutoza umwana wiwe. Iyo ageze ku myaka hafi 5 kuge yamusingirizaga isi akamwigisha nawe akamugeza ku myaka 12 n'abamusubirira muri bya bindi nyina yamwigishije. Simbana n'umwanya kubera ko dufite umwanya mugufi simaje kubisubiramo. Ku myaka 12 ise nawe akamusingiriza leta ikamwigisha kugeza ku myaka 30. Umwana iyo ageze imyaka 30 w'umuyuda cyangwa umunyesiraheli yabaga abaye umugabo akemererwa nyine akabona ko yigishwe yatojejwe yaciye muri training dish. Ariko twebwe nyine kwiga kuba ari gukeya cyane, ahubwo ni gukeya nyine cyane. Hasi hari akantu komojeho ka mishoni umuntu yarakuziho, njye nicyo kintu nkuziho cyane kandi ndakigushimira mu by'ukuri. Ikintu ivuga butumwa ukunda gukora urikoreye hanze, ukunda kukubona kenshi wakunda kujya mu Masayi, akenshi ukaba uri kubwiriza bari abacokora. Nivuga abacokora abantu batazi cokora ibyo ari byo, wenda nko mu Kinyarwanda ni bamayibobo. Pastor akunda kugira icyo kintu, nibuka n'abatekera rimwe na rimwe. Kira kintu nihe mpamvu yatuma gukora biriya bintu cyane? N'ubu sindayireka kuko sinavangwa mu by'Imana ndapozi yaba gusa ndavaho nyine mbaye nguhuga. Ubona kubwiye ko ndumushumba ari itorero shumze rimfashe, kandi iri umushumba muzukuri burya itorero ni urugo twavamo, ni urugo rwawe. Nubwo ufite urugo umugore n'abana, ariko itorero ni urugo rwawe, kuko iyo urugiye ku ruhande wumva kuko hari byinshi wishe cyangwa warenganije. Rero nicyo kikimfasha, ariko uriya ni umuhamagaro wanje nkunda, kandi ndatekereza ko aribo nzanakomeza, sinabireka. Gusa nyine nagapoze gatoya cyangwa se no guhuga bukeya kubera ibyo ngibyo, ariko mu by'ukuri ni ikintu cyiza. Niki cyaguteye pastor cyane kubera ko hano dufite abantu benshi badakora biriya bintu, si hano gusa wenda no mu bindi bihugu. Ubona ngo urabona tumenyereye nk'abantu b'Abanyakenya urugero tubana, ugasanga barakora ivugabutumwa hanze, barakora iki, ariko twese ntabwo dukunda kurikora. Ariko we navuga ko nk'aho ari ivugabutumwa wagiye gukora hanze. Deja wakunda kugenda cyane mu byaro. Uriya ni umuhamagaro, muze kubwira abantu benshi. Mu by'ukuri njyewe nize amashuri asanzwe, wenda bagiye bantegera ku macana atandukanye, nize ibintu by'iterambere, ibintu za development. Muri secondaire nize ibintu za normale zo kwigisha, ariko ngo kaminuza nija kwiga ibintu by'iterambere, development communautaire. Je nari nzi ko zakomeza mu bintu zo gukora cyane, mu bintu z'amahonisha, ibintu z'imishinga, naho niyo ari intumbero yanjye. Ariko uko ngenda iminsi igenda ije imbere, twahora n'abantu bakambira ngo nyamara wewe urumuvuga butumwa. Nigeze kuba no mu Rwanda nshaka akazi imyaka myinshi ndakabura, ariko benshi zanibuka rimwe nari mvuye mu Rwanda ngera ahantu bita muri kuri Gatobwe, bahura n'umugabo witwa ngo ni Gafasi, n'umuhanuzi w'Imana ukomeye. Arambwira ngo wowe nkubonye wambuka imipaka uhavuga ukora ivuga butumwa, kubera ko ntari mbikunda tivyigeze binezeza pe. Sinanavyumvise sinabihaye akanya kuko wumvaga nari ndarabigeramo, ariko Imana ikabimbonamo. Ariko nagenda n'ahandi bakambwira ngo nubwo uri muri ivyo ngibyo, ariko sivyo byawe, wewe ibintu byawe nivuga butumwa nivyo uzokora. Ariko mu by'ukuri sinavyumvaga. Ku rugero ari ikintu kimwe kigeze kumbaho, harimo n'unawanje ngo rwa kabiri yigeze kwiga theology mu Bugande, kabona yataye umwanya, mbona nimbumva nyine mbica amazi kubera ko ndabyumvagamo. Ariko icyo Imana yavuze muri ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ngo Imana izayibuka isezerano ryayo ibihe ibihumbi. Icyo Imana yavuze kiranga kigashika, kigasohora. Rero mu by'ukuri igihe cyaje kugera cyane ndabona uwo muhamagaro waje gushika ngeze hano muri Kenya. Ngeze muri Kenya byatangiye gute? Ni ukuvuga ngo igihe nacuruzaga ibitenge, abantu benshi batinya kuvuga icyo imirimo bagiye bakora. Habe n'ubu ngubu
ndabicuruza pe mu buzima akazi kose guhesha none nacuruza ndagenda naho kujya bacuruza ngusha umuntu igitenge kumva hajemo ikintu cy'ijambo ry'Imana none natangiye ku rubuga nandika nk'icyanditswe numva bigiye bimanuka bigenda biza sibe nibyo byaje naho kumbe icyakindi Imana yavuzeho ija gusanga nawe magusha umuntu igitenge gasanga ndanga kuvuga ijambo ry'Imana nagaza mvuga ibice bigera nko kuri hafi nka 4 akunda kumubwira mugurishaga namo kugira ngo muri mu mutima muzamburi yakora ikorwa cyo gitoya hari igice nakunda kumubwira igice dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo 7:11 kamubwira ngo Yesu yaravuze ngo ni ijambo Yesu yakoresheje yaravuze ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza none so mwijwe ntazarushizaho kubaha ibyiza kwa musaba kwa musenga kubinginga kamubwira ico kintu gasura ngaje handi muri Yohana 15:7 kamubwira ngo nimuguma muri nje amagambo yanje akaba muri mwe musabe ico mushaka cyose muzagihabwa gasura kamubwira inani hari mu rwandiko Paul yandikira Biroma 8:32 havuga ngo itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu izaburate ko muduharana n'ibindi byose kagenda mubwira bene zo biti none namubwira akabona ngo nabarabanyekeye ngo naweze kana ngo wewe uri nabi bagatangira bambira gutyo none bambira gutyo kuba naje ndaryohewe mbita mbikora none uja kwireturuva nuko natangiye ija gusanga deja kera nabigiyemo wagiye kubwiriza none zaryoheye ija gusanga none ukunda kuri vuga butuma no mu modoka igende nicaye agaza ngo nicaye mu modoka mvuye gucuruza naba nicaye gutya kumva umuko ko ukubwiriza mu modoka ariko kumva undi muka w'ubwoba w'isoni kurafatira ceceka rimwe ngamangira gahinda inkigenda gizisoni ariko nahaguruka hagaze guhaguruka nahubwiriza mu modoka kambo namwe ko barakwararira mu modoka ko barakwararira neza abandi nkabona bafashijwe kandi nahaguruka nagaza mbaye ko mfite isoni ariko nahaguruka imbaraga zaga zinkoresha siraga zamenya zivuye Imana ikazamura ikankoresha ibikomeye zama bitangira aho ngaho kugeza igihe nagiyemo muri babacokora nko bivuze bari abanane bamayibobo nsanga nigiye mu ndaya bari abangana bari abamakanga nababwirije nabwirije amasayi nsanga nabigiyemo none se pastor bari abantu ko benshi dukunda kubatinya ko kujya kubwiriza indaya cyangwa bashokora abenshi turabatinye kuko bari abantu nyine bakoresha cyane ibiyobyabwenge bari abantu kugira ngo umutangire niki cyaguhaga imbaraga icyo kugira ngo uje kubwiriza zira ndaya iyo nari maze gusa nk'ubimenyereye kuko uvuze ngo experience by'Imana ntitabwiramo experience nari masa nk'ubimenyereye hariho naragendaga nahatambwa ngumva umutima urandiye kava ngo se ko twabaye ahantu ndizocirwa urubanza ninde wabagezemo umunsi umwe nagiye kuja kubabwiriza ngumva agere ndatinya pekera ku rusengero ruhari hafi ya ziranda yarazikorera pasanga mu pasteur none umumari gutinya arimo kubabwiriza ari ku rusengero rwiwe ndamubwira guse none kubera ko nagiye nshiga ndatinya pekera muri rwa rusengero nganira wa pasteur mu myaka iyo uhari ngumukumubaza urusengero rwawe rwubatse hanga hafi y'izi ndaya niki wakoze wabakoreye iki araguma nyine ambwira byinshi bagiye bakora ndetse arambwira makumbura byinshi zashatse kuja kundera ubwo barambwira ngo ndubona kuri bari hariya benshi barimo bamaneko benshi n'abasirikare ambwira gutyo arambwira ngo benshi twagerageje kubafasha bakumbwira nyine ndekera hawo munsi ariko bwa kabiri nagenda ndashika ndabasanga mbicaramo hagati bariya ndugomba kubabwiriza gusa ngo uraje ngo urababwira siko bimbera uragenda ukicara ahantu wenda nko mukaduka ukagura soda ukabatumiza mugasangira soda mwamara gusangira soda ukababwira ngo muzukuri ukabereka urukundo ukababwira ngo jewe naje gutuganire nka musaza wanyu namwe nkabashiki banje tuganire bisanzwe ukabaganiriza ukabereka urukundo wamara kubereka iyo waberetse urukundo baraboka bakakubwira hari bamwe bakubwira ngo muzukuri nubwo tubona kuranga si ubushake bwo gukora biriya ahubwo n'ubuzima hari ku rugero hari bamwe bagibwiraga ngo hari bamwe bavyariye iwabo mu rugo abavyeyi bakabangaza ndetse ico gihe narababwirije sizi umuntu waje wabo umyaka cyangwa kukubicamo ariko benshi baravuze ko bazaza bahari iwacu ku rusengero benshi bari bambaye appointment kucumura gikurikira ko bazaza iwacu ku rusengero bakaza gusenga wowe wabo se waje abagira yararimo baciye cyane ikintu nabonye cyamuteye ivyo yabonye ko ngiye kumwikira isoko abona ko ngiye kubajana bose barafite kamaloja aho abona ko ngiye kumwikira isoko uwo munsi naragiye nyuma yaho twagiye dushaka ibiryo none ujana n'abandi bantu bamberekeje tubaheza ibiryo ariko cyagi twaheza ibiryo sinzunze ko yabaciyemo
basa nk'abateje akavuyo, bisa nk'aho kandi ariko hari umunsi wa gatatu bisa nk'aho bitagenze neza ngo dukomeze umurongo, ariko naje igituma gucika intege kose si ukuvuga ngo nagize ubwoba cyangwa naratinye. Bariya ni abantu basaba ubushobozi, nuko wakagombye kugira ubushobozi na wa wundi ukuyeho ukamutunga ukamuhindura umwana niba nta gishoro afite akakigira, ndetse byanashoboka bamwe uko bashaka utuzu wenda duciriritse bakabamo ukabarebera igishoro, ariko ngo ugere aho ngaho bisa nk'ucitse intege kuko nta bushobozi nari mfite. Ni bene uko nguko. Niyo mpamvu none se iyo wagendaga nkiriya mu Masayi abantu urumva deja mu Masayi ni abantu bituriye mu mago yabo, mwasangagayo abantu batazi Imana? Hari abantu batazi Imana mu z'ukuri, mu Masayi benshi ntibarakizwa, Masayi ndetse bamwe benshi ubwo none baracyaterekera, baracyari mu bigirwamana kuko Masayi k'abagabo babo igituma nkubwira ngo baraterekera. Hari basaza bigeze kumbwira ngo hari igihe kibaho bagafata nk'inka bagatora ari nk'abagabo nk'abangahe bagera hafi ku 10 bafatamo n'abana b'abasore bakaja ku musozi, yanka bakayirya bakayibaga bakayotsa bakayirya, ariko kujya bayirya niko babwira umuco abana babo babatoza umuco. Bari mu ishamba gusa, baravuye nta mugore ushayo, baravuye mu bagore, baravuye mu bana, bakaja ku musozi bakaja kubabwira amateka yabo n'ibindi. Urumva ntiyambijwe ibyo bababwira, ico cyo nyine kigaragaza koko hari indi migenzo itabiri myiza bajamo. Ariko mu z'ukuri kandi Amasayi cyane cyane majority k'abagabo babo benshi ntibakijijwe, bagasohagira n'ubuzima buri hasi cyane. Ni ukuvuga ngo ni abantu baborozi nubwo bamwe bafite inka nyinshi, ariko usanga bamwe bagifite ubuzima buciriritse, bamwe bakirara ku muzinga, usanga bakiba mu bitunda mu nzu z'ibyatsi, abana z'ibyatsi, udutunda tujye gusesera kwa tuzunyamura twije ari mutugunda bikagutera ubwoba ukavuga ngo se aha ni muri Kenya igihugu giteye imbere gutya, ariko bakifite abantu bagifite ubuzima. Rero nuko twavuye kugenda hagenda kizumwe gukizwa kwa kuragoye cyane, ariko ibonye umwe umunsi wone twagiye kubwiriza mbona akijwa abasaza 2 kandi cyaba gitangaza. Twari kumwe n'umushitsi twajanye w'umunyakenya nawe n'umushitsi twajanye n'umuzungu. Uwo munsi yarambwiye ngo kuva kandi umugabo w'umudokiteri yitwa Larry, yarambwiye kuva yabaho mu buzima bwiwe bwose ngo yakoze imvuga gutuma kwisi yose, ariko arambwira ngo ivuga gutuma ryo mushimishije iyo mu Masayi kuko yabonye uburyo tugiye aho muri ibyo zaro ahantu mu cyaro hameze gutya muri izo bitunda, ariko ikintu cyaje kumushimisha cyane nabo basaza bakijijwe. Buryo muvuga gutuma wese ikintu gishimisha iyo ubonye umuntu arakijijwe, umwe arakijijwe nta kindi kigutera imbaraga, ukabona umwe arahagutse arakijijwe, uwo ni umusaruro ubonye kuko nawe yaramuvuga gutuma abonye basaza bahagurutse biramushimisha cyane. Rero mu by'ukuri nuko twagiye tubikora. Pastor Imana iguha umugisha n'ukuri, iryo vuga butumwa niryo rikenewe cyane muri iki gihe, nubwo nyine bisaba imbaraga nyinshi cyane. Ndagushimiye kuba waje uyu munsi ko twaguhaye ubutumire ukatwitaba. Imana mu ijuru guha umugisha, ndizera ko n'ubutaha tuzongera kugukenera uzaza. Ijambo rya nyuma tugana ku musozo, ikintu wabwira abantu? Ijambo nabwira abantu ni iryo jambo urangirijeho kuko niwo muhamagaro waje. Umuhamagaro waje no wivuga butumwa ni ikintu ndikoresha. Reka mbaheze ubuhamya butoya gusa. Umunsi umwe hari umuntu wandoteye inzozi, ariko yandoteye inzozi nanje ari byo mbamo. Abona abashumba bo muri Manahimu twese twambaye neza cyane, twambaye neza, ariko ngo aje kundebaje abona nambaye ikosime n'imyenda myiza nta rukweto rambaye. Abimbwiye mpita mbona ko ivuga butumwa na isa nk'uwacogoyeho, numva ngize agahinda kenshi, numva birambabaje cyane. Uwo munsi nta faranga nari mfite kuja muri abo Masayi bo bisanzwe ufite ubushobozi, ariko ikintu nakoze uwo munsi nahise hari umuntu wangire neza anoriza school fees y'umwana wanje wa kabiri. Nahise nifata nsinabwiye mama wiwe n'uwo mwana sinamubwiye hari umwana mukuru wari haje kwendeza hafi imyaka 20. Ndayifata ngenda, nari mfite igikapo canje bene kinini kimeze nk'icy'abarokera rugendo, ndagenda hari akamukunjara mugi ngura izi nkweto za boda boda, ndazuza mpita ngenda inja kubivuga butumwa nja kubashira izo nkweto kuko iyo ugize ushaka heheza akantu. Ariko muzi ukuri ikintu cyantangaje kandi nari nabikoze numva ariko umutima ufite ubwoba tuse umwana janye school fees y'umwana ukozo kurandi mafaranga ye, ariko mu buzima bwanje uwo mbona ko cyari kwa kwigomwa kandi na school fees iranaboneka. Rero hari kintu ari recommendation mu gicongo barita muri Great Mission Yesu yasigiye abantu hano kwisi.
aja kugenda arambwira ngo mugende kwisi rya jambo nababwiye nigize no kwebwa utabyubishe basenga nabyumvise. yavuze ngo mugende kwisi yose muhere Yerusalemu iwanyu ho mutuye muji Yudeya hari hafi Yerusalemu mugambuke muri Samariya hanyuma muje no kumpera y'isi icyo nicyo yadusigiye ariko abigishwa bamaze kubabwira iryo jambo bigumira gusiba abo Yerusalemu tibagenda kugeza igihe itotezo Imana yemera ikababaho hanyuma Sitefano agapfa baratabanyika gutabanyika kwabo kwagura ngo kwize ubutumwa bwose buje hirya no hino natwe cyane cyane kavuga kuko tw'abanyamurenge ngaha dutuye Nairobi usanga amatorero twiture amatorero yacu gusa amakorari turarimba amakorari turasirimbiraho usanga naho gusa ni bene wacu ni abanyamurenge cyangwa abarundi n'abanyaho gusa twibereye kandi kino gihugu cya Kenya mwabonye ko hari abantu benshi batarakizwa habe no ku muzu yawe ugeze ngo rero tubamo haba bari abantu benshi batarakizwa niyo wafata initiative ukavuga ngo reka zibura muri abaturage ngira umuntu ubwiriza kuryo wakoze umurimo niyo uretse no gusohoka hanze muri pilote tuyemo hari abantu benshi batarakizwa niyo uvuga ngo reka ngerageze mbwirize mumwe zibura zoza mwira taravuga ngo nabwirije umuntu muri pilote atarakizwa haze gihe tuvuze rero nico nababwira ngo dusohoke tuje hanze tuje kuvuga ivuga butumwa hanze tujari ivuga butumwa kandi buriya ivuga butumwa ibyo twamenye gakisa twakiriye tugomba kugasangiza abandi abantu bakareka kurimbuka kandi Imana Ezekiel bavuze ngo umunyabyaha napfa utamubwiye aya maraso azakubaho uvuga ngo abantu bapfa barimbuka baza kuri twebwe rero icyo twamenye tugomba kugisangiza abandi nimba abigishwa baratangiye ari 12 ariko ubutumwa bukaba bwarakwiye hafi si usisira cyakereye ivuga butumwa rero nico nababwira kubakangurira kujana ivuga butumwa hirya no hino. Yego urakoze cyane Imana iguhe umugisha reka tubashimire bantu mukomeje kudukurikirana Imana mwijeho umugisha dukomeza kubasaba kudukorera share kudukorera like ndetse na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze murakoze amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Yego natwe turabashimiye cyane. Amen.